ریشن گروپên tundra û Daeş bi ser herêmên Kurdan li Rojava û Başûrê Kurdistanê pêdiviyayek rêziya hêz zorexistin û partiyan ketiya Rojavê. Di vê kevanê de siyasetmedarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê behsa pêdiviya li darxistina Kongreya Netewî dikin û dibêjin Kongreya Netewî wekî dermanekê bo çareserkirina êrişên di navbera aliyên Kurdî yên çar parçeyên Kurdistanê. Piştî êrişên dijwar ji aliyê rêxistinên tundra û li ser herêmên Kurdî li Rojava û Başûrê Kurdistanê û robrûbûna Kurda bi xeteriyên mezin li ser xak û netewa Kurdî, pêwîstiyayek rêziya hêz û rêxistinên Kurdî li beramberî pêşveçûnên dawî di rojhilata navîn de dîne holê. Siyasetmedarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê pêwîstiya li darxistina kongreyekî netewî dibînin, nexasim got neqşeya siyasî ya herêmê tê guhertin, her wiha dibînin ku li darxistina kongreyekî netewî wekî dermanekî ji êşa Kurdan re li her çar perçê Kurdistanê ye. پێویست کۆنگرێکی نەتەوی لەدار کەوێ ji بۆ چارسەرکردنا دۆزا کوردی هەر چارپەرچەی کوردستانی ئیرۆڕۆ ئەم دبینن دیمۆغرافیا ئەو وەک دەبێژێ خەریتە جغرافی ئاسیاسی لە منطقەی تەڤی تێگوهرتن دەبێ ئەم ژێر ئامادە بن ئەم ناکۆکیە خوا ام كاربن ام دين الاليكي براستي اف هجمات انا داعش ويا جماعات تكفيري وارهابي السر رجاوي كردستاني يا الباشوري كردستاني دكن براستي افا ام كارب بيشن وك ايشكي وك سرطان كي دلاشي حمي كرد حمي فرشي كردستاني ده درماني وي كونغران توي كردستاني لدار كفي افجي د في كونغران هنده كارن درمانكي جبو ايشي كردا حميا دينن هێویên siyasetmedarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê diyekreziya Kurdan li her çar perçê Kurdistanê de heye û dibînin ku li darxistina kongreyeke netewî wê têkeve xizmeta gelê Kurd e. Hêviya me ew e ku heme partiyên Kurdî û Kurdistanî vêna berçav birastî derbas kin demê bê de ku karibin yek nerîn em herin kongirkî netewî Kurdistanî wek dibêje came ji Ummel Kurdistaniyê re ام دوی باوریه دنه گو کنگره کواچه به و تک خدمت ملت کرد جبوی مؤتمر نتوی کردی گو پیکوری از هیویدارم هر تفکر سیاسی کیجا کردستان دبی کاربی موقف خبصینی موقفکی راست و درست بما فيه مجلسا غربي كردستان ومجلسا مي وطني كردي سوريا ده هر دو موقفکی هرنا کنگره نتوی Li gorî siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê gojbol darxistina kongreyekî netewî Kurdî pêwîstî bi nehêlana nakokiyên siyasî di navbera hêzên Kurdî de û yekrêziya helwesta Kurdan li dijî êrişên li ser netewa Kurdî heye. İbrahîm Brahîmî KNN Qamişlo.